米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌拉诺马里卡卡爱，手足之情。萨利卡卡马布隆，平安。马拉在kita a milayap tu suara no kawas，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan 40 dosa at sifang 25 at tusir suarsa. Palimutan ni Yosef ku tamlaw apapitumas to kakaanan I pauti no sarikaka ningra. Papi patikulan ningra a papi paro I pauti no paitemag nangra kuya paiso nangra. Patatluan ningra ami patala ko malu kakaanan nangra ilalan. Maharag to ami patala amamin saan。约瑟吩咐人把哥哥们的袋子装满粮食，把钱放回个人的袋子里，又替他们准备旅途的食物，一切都准备妥当。创世纪42章25节。萨利卡卡奥，达拉抓乌纳努因特努法鲁抓，go萨利卡卡尼约瑟阿巴扎盖吉约瑟班阿巴泰拉伊Egypt，你告里拉。Taay piingter ji Yosef to sarikaka ningra. Araw hani, pauripan ningra ko pulong no parunuruma ningra. Apalias nai makaslalai a paslas。虽然约瑟的兄弟憎恨约瑟而把他卖到埃及，但约瑟并不恨他的哥哥们，反而拯救他的家族脱离荒灾。米德伦给达，我们同心祷告。Tabangau, unikala tsai no falujua no paro no luma, ko saka pakatinako niam to pikapot no miso. Ora saka tulungan niam ko tatamaan na ulah iso, ami patlan to masasiing terai a falujua. To saka rarihatlai no paro no luma niam。上主啊，我们的家庭因为同心合一而经历你的同在。我们要效法你的慈爱，除去相互怨恨的心，让我们的家庭彼此和睦。Pakani I tatamaan ang angan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。